Udah kemana nyarare amat tuh men ya malam minggu ongkong perasaan. Udah teh ngopi sorangan lo batur. Iya. Nai, Boy sih serangan bae boy. ada lo nak. Ini tengah jam. Itu hari sia. Ente. Ngomong panjang ngomong jomblo teh. Aing kereseng boy. Ya boy. Saya mau mata si mana Nai? Diharap boy tadi didinya. Rehe diharapnya. Atau mantak rehe batur malam mingguan buka cewek. Masih ya gitu be. Mas jaga sarwana boy. Buktina ku hari udah lo make celana training malam minggu. Saya mah minta malam minggu nih ngopi. Ngopi sesaranganan bae di baturan jurig sih ya. Ngomong-ngomong juri. Tah ayo eta mah. Zaman ku hari 2020. Insyaallah anu kitu. Nih boy itu tapi nak hujan boy. Kan hubunganna. Hujan. Itu sih. Sensi. Jangan balik-balik lah di itu. Yunan amat Kita bisa orangan. karunya boy serangan bae aing maturan sia bela ngopi. Boy, aja ya naon ai? Aing ngising boy. Dah alasan bae. Udah aing bener aing ngising eta. Mabur jadi lah. Tarak main sama baturan mabur pan. Hayaya bae lieur aja. Perasaan merinding apa sih? Ngomong sinaya bener gitu nih. Berapa sih? Jauh nih. Nah, doang bener perasaan. Jinai, sama naik. Ya cing ya. Baik, es puting. Ngobok ini mah. Ya bensin isian. Oh, nih. Movie na meureun ieu. Motor pos ieu, kuduna di kilo. Lah malah hirup ieu mah. Kesana mah dorong we lah. Dorong we. Berat. Ini motor. Padahal jadi tumpakan guys. Mana naon? Seberat kieu motor, pas saya numpakan. Berat banget motor. Oh, ini naon yang menaikkan? Jadi, ada ini ya, tinggal semua motornya. Ampun, ampun. Siang benar-benar kunaon ceng naon? Cia, ceng mau tadi. Kunaon? Setan tadi. Setan. Ayo sarua keur ojek tadi motor aing mogok. Masa ngebohong sih ya. Oh, di ditu motor ge ditinggalkeun di ditu. Aing di pos ngopi ngeunah-ngeunah. Beju? Eta kuntilanak kapanan bos serem jasa di. Aing sarua kuntilanak pola aing teh tadi. Asana mah sarua. Naik deh di motor aing. Cek ke mana? Di ditu motor ge ditinggalkeun. Serem tuh sih. Ngaranna jurig mah serem tadi kuntil emak meureun kuntilanak. Jangkung. Nyaho aing langsung panik pan sawah. Mah jangkung nyaho. Di mana sih di mana? Di pos. Nah, kan di pos saya kuntil kuntil anak. Setan Jabri. Si boy kan sih. Oh, ada si boy yang mengdewok. Kok hari si dinya budak mah. Boy. Bok. Budak mana?
Ih,